Umbhedo la nengubo. Khona iCleaver la. Bekahlala la. Bekahlala la. Beka kunjani nezinto zakhe ogowazishiya kuso. Yangena uyaphuma makangenile Chomi, ufika thatha. ngicela uchazele mina ukuthi wazongichazela. Angimazi ukuthi wasikhathi. Ngibhema ugwayi. Babani. Uyahleka umuntu. Sengendaba eserious wena iyakuncumisa le nto enizele. Hayi yabheka. Awubona ba ngokunyusa kweyami high. Wena uyachaya. Uyasela, uyabhema, uyazilawula, uyangothwaka. Ufake irogo, sonke ngisho la ezifamily besazi ukuthi angaziyenza Kodwa bengiyekwazi. Bengeke uzugqoke njengamadoda ukusalayo. Angisho besilona lokho ukuthi wena awukwazi ukugqoka njengamadoda. Endlini bakuzubona Nangale friend. Cabanga. Nguthu ekseni. Phezulu kwagogo. Ushaya wenzani? Ushaya ugogo. Kodwa. Cha bengamshaya. Anugogo disable. Soyenza nangisolo kosilona into esiyenza if wenza lento zakho so vulela iprotection order. Hi guys, it's your girls. This is Yongwanyana ngozi sinto ngamajalo mphanga omqhenge mtholo mthwakazi. Okay guys, as you know, but we get a lot of messages, emails and everything that about Umjolo and Yajola 99 and stuff like that. But today we just have something a bit different from what we usually do. But as long as unbalele, I can always assist. So now, dibana no sis ndivi story sakhe and everything, cause we're trying to understand uba kahle kahle inkinga iphi and ekhaya singayisolva kanjani. Sibadibanise ezomndeni. Hello Sithando. Njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila sis. Ngiyaphila. So ungibhalele Sithando sami and uyazi usho ukuthi Yajola 99, right? Yeah. But then you came up with a different story into Nxakisa. Ngicela ningisize tu yazi and ngiyajabula ukuthi nifikile yabo. So much like ninkinga la endlini abusibamba bangifuni just because I'm lesbian and I understand ukuthi why benza so because nami ngumuntu ngiyafana nabanye abantu. So angazi ngicela ningisize ntu ehle sifi banga try ukuthi banga accept because bayangixosha endlini. So le ndaba izo ifike endaweni yokuthina uyaxoshwa endlini kwenzakalini ekhaya. Akukho kwenzakele besizwana kahle inkinga iqale when I came out of the closet and then they were like no asikwazi ku accept lento leyo because some omdala uyicall so against leyo uthi sontweni ngimbhekisa ngabantu angikwazi ukuzichange. Oh, so you were hiding this thing for how long before you came out? I think for years amaningi from high school. Yeah. From high school? Yeah. So you just came out recently and then ekhaya bakuxosha? Yeah. Just But like that? abafuni kuvanix. So yiyo i-reason futhi leyo ukuthi bayakhonza enkonzweni yakwenza ukuthi ungafuni ukuphuma eclosetini leyo? Yes, yiyo leyo because bengisaba kwanami ngingazi ukuthi zoba explainela kanjani. Sicela ngisize ngicela sisi. No problem. Ngizokusiza Sithando sami nginankinga ne. Nimvile ke usisi umbhali wethu uthi yena okay they have indaba i-situation endlini uba okay sharp siyakholwa ekhaya we believe siyakhonza and everything. So she hid herself, was valele closetini for a very long time, but now she feels like she has had enough to a point where she came out the closet but ekhaya abam accept but mina akhonto noyenza but ukuthi ndizama mediate story sasekhaya. Gogo. Yebo. Ninjani sisi? Siyaphila njani? Ngiyaphila. Ngingamthola Sithandeka. Injo. And then Silithindane la ekhaya. Ngithi mina ngikhuluma noba. khuluma nombali. Umbali. Oh, okay. Usisithandeka akekho yena. Thandeka wazongibonisa. Tell me why behavior enje Lola. And then kwenzakalani? Nama camera ke sisi. Ukhohlwa ukuthi wena wabulala umama Sisakuzwanga ukulo. Azange mama wena azange wamhlukumeza enough wena Uzanga nokuzongcwaba. azange nokuzongcwaba the way ungakhona Angivumelanga nje nabengizuza kanjani. okusalayo uyazi la sihlala khona Anixoshanga ingane manje izothi hayi bengasini enimxoshile umntwana manje izothi akazange azongcwaba umamakhe. nangaphandle kwalokho lo muntu lo uyaphuza ne
and ngapha futhi yini lento zabo lezabo lesbian tabane ne and asikho against mara uyazi ukuthi kuphilwa kanjani bayabulawa and uhamba ebusuku uza la umama dala amkhuza wazowamelwa inhliziyo amkhuza unini ngikhuluma angisazi nanokuthi ngithini manje wena mawuze nama camera uthi senze njani ke tani ufuna sihlale phansi sikhulumeni ngicela ningakhuphula amaphapha because of ayisikunengi okukhona la ekhaya inhliziyo eziphukile a lot of things happened besides intoni hey mina ngisazi yazi angisazi masohlala phansi uzongibuyisela umama mara leyo uyayazi masithoma ukuthi it cannot be possible ngizange ngikula mara umbulala kanjani uma because of if as much as uthi mama ne sorry kungena emlomeni bayabulawa ngaphandle manje imgcotha nithayephi khona lela abahlala khona ngisho uhlala la endlini kanti khona la bahlala khona makahlala endlini mela bahlala endlini afaka iroko angasolo kabhiza zenza ijida bakhohlakele kabi abantu bala kule ndawo bakhohlakele kabi noma ngabe sivikela lena kumele sizivikele nathi thina nala endlini kunzima it seems nani nomndeni ani-accept mose manizothi makagcoke iroko even though she doesn't feel like yena ufuna uba umuntu wesifazane she feels like a man trapped inside a woman's body nangaphandle kwaloko maceda lapho uzophinda futhi azozenza indoda futhi kithi ku-right yena ngoma sekazosimela ngeenyawo umuntu ongaklini vele yena soko ubabethu yena so wena u-acta kanje uphinda yenze man of the house cha ngikwenzi lokho nokuclean amangiclean uklina kuphi yo mina azalandwe leka bokumama uzibanibani anyeke yo okay you spoke about indaba zamabhrugu and everything you also wearing jeans why yena she's not comfortable into wearing stuff that makes her feel comfortable as umuntu anguye lo muntu lo agcoka amabhruku nje wamantombazana ugcoka amabhruku wama-out abhampe maceda maphuma lana vele washo ukuthi hayi i-out leli lihamba lapha and manje labafana bala angazobe usingakhi khona sokusithu manje sibuye komngcwaba bamtholele emahlathini uyangizwa sisi wami bambulele bamrape khuzeka ntombazana aya akafuna ukukhuzwa indoda ma uhlala kanjani esigore endlini but then nomndeni you're supposed to ukuthi nimsupport anditsho yena makazivo ba as if no mina ndingumuntu so ngicela ningisupport niyamxoxa uyamamela lo muntu yo umamela hayi lo yazi muntu mina ngikhuze nangazi okay counseling wahluleka angazi ukuthi yini inkinga yakhe ngoba nalento le yobugeyi iqala manje after sesikhulile mina uzama ngina stress ngoba nje kahle kahle nje uphakamisa amaphaphu angazi nje ukuthi ngithini nje but ke mina ke ngesikithi umuntu omdala uhlala phansi yebo so that's why bengicelela thina kunongcono ndingamaki yakho ngcono awu ngahlala phansi uzawuchopha hey siswami okay sharp akazikhulumele yena ngicela ukunderstand story kahle kahle yonke lento iqale kanjani kuphi izifikele endabeni ukuthi umntwana uyaxoshwa and she doesn't even get a chance ukuthi azongcwaba umama wakhe azange size simvimbe ukuthi azongcwaba umama bekazi ukuthi umama ushonile I mean simalathisa samtshela ukuthi umama ushonile into emenze ukuthi angezi la endlini yini angisho ubaleka khona lokuthi bekamngenisa mara kanjani no like bengekho right lento yokuthi ningangivumela ukuthi ungcwabe umama nimngcwabe nonke nikhona niphelele azange ngize ngithumele lo mngani wakho i-message lapha ku Facebook bengizozwa watshela ngiyakungaki skate ngizofakani ufake iroko sonke ngisho la ezifamily besazi ukuthi kimi yethu kodwa bengiyengikwazi bengeke uzugcoke njengamadoda kusalayo angisho besiphela lokho ukuthi wena awukwazi ukugcoka njengamadoda endlini bakuzubona nefamily yazi angikho comfortable ukufaka iroko nekeke ngenze kanjani emngcwabeni kamama bekumele uhloniphe that was the last wish okungenani but ke okay nina nize decide ningumndeni na decide kanjani ba nguye bulele umama samxosha the time vele umama alivela ngena phuma esibhedlela so ibi fault kama yakhe yeah bayasolo kasho mama ukuthi ke lo muntu uyamstress and uzombulala ngoba yena makakhuzwa akakhuzeki uzenza indoda yala kulendlu inkinga yakhe yileyo makangafuni ukumamela thina sazimele simenzeni manje sesimbalisa okay awukwazi umu-offerisha isitori but then uthi ubufuna uba edle emngcwabeni but this is also the vibe umnika yona shuthi benizongiphatha kanje emngcwabeni kube ngathi ngisumta kamama bona angazi family iningi musantona bozabuze kithi or bozabuze kodwa sisicela ukunichazela angizenzanga ukuthi ngibe so uqaleni kade kwenzeka kodwa bengisakufihlile
ngoba ngo-matric mina ngikwazi ubufake iskate Bangafaki iskate ngo-matric. bekafake ibrook yeah Okay guys, I want to understand. Sharp, kuyaliwa and asethe umntana to a point where uyagxothwa. Hlala phakathi. Ngicela ukuqinisekisa. Ukuthi uyagxothwa at the end of the day. Yona le ibingeyo solution yoba mayenziwe ukuthi this is how we going to solve le nkinga la endlini. She's a lesbian, Sharp, and now society where it accepts a lot of things, whatever youth in life. Sinama Gen Z, so it's 2026, 21st century. Some accept umuntu engakhona. The only thing that she needs. Bengayifuni manje naye bekamtshela. But angisho mama vele bekumuntu omdala. Noba bekangayifuni umama umuntu omdala and nina nintoni ningabatsha nditsho. You can convince umama ngisho umama umzali wenu. Niyakwazi ukhulumela ezingazi ukuthi ngabosisi bami. Because of sekunje. Nina nithini ngilahlela ngaphandle ngilahlela estradini. And leyo nto le umntana into ayidingayo umndeni. There's nothing else more than ukuthi athole support from umndeni. Not ukuthi axoshe ekhaya. Even if she makes that mistake, okay niyacho, no it's her fault ukuthi umama unshile ngenxa yakhe. But is support yokuthi nibe khona. Sorry. Yazi ngatshela ubani nesengiyakhumbula kahle ngathi umngani wakhe bebamele edenjeni after umncwabo. Yeah, wavela after tears. Ibizwani ke yona le. After tears. Bengizofika nini? Aw. Is it appropriate wena ukufika nje uyomale emathenje ngaso sikhathi uphethe amahene kene wena uyajiva kumna ngithi wena bo celebrate ungwabo. Cha bengingaselebrate. Bo celebrate ungwabo. Okay, after tears beyenziweleni kodwa la endlini. Zange senze after tears uzenzele wena uyi1. Cha, baka ngiyabuza. Alright, ngizwile ukuthi la ekhaya uzenza umuntu omdala. Yebo, uzenza indoda. Uzenza indoda silandaba ke noma enza marakazi uzenza ubabe wala kulendlu. Umama akekho ubaba akekho sisele sisodwa. Bekayenzani? Ubani? Yena manje uzothi uzenza utata, uzenza umuntu. Hayi yalawula isigora futhi makaphuzile. Yo uzenza ubaba abantwana nje angazi bamhlukumeza orenzani mele siphuzane naye. Langaleli yo my heart was so broken mangifika la endlini. Vele bengiyophuza ne. And then mangifika la endlini ngathi nala endlini bebaphuza. Ukuthi ngihambe mina. Mase sengibuya la I think it was 2:30 AM. Ngabuya la endlini kule umnyango. La ngale front. Cabanga ngo2 ekseni. Phezulu kwagogo. Wenzani? Ushaya ugogo. Kodwa cha bengamshaya. Anugogo disable. Cha ugogo bengamshaya. Wenzani? Bomsizi. Nina benifuna excuse ukuthi ningixoshe la endlini. Bo phezulu kwakho manje iminyango leyo ubuyishila sikoshi sinali room lakhe la uyalibona nali room lakhe nali room lakhe lisazihlelele nje lapha simcoshanga nedi nje attitude yakhe nje nokwenza kwakhe nje mele achinge angazosoloka silawa kodwa lo kanikhuluma iqiniso asikhuluma iqiniso iliphi iqiniso sitshele lakhe iqiniso ke angisho na ama camera uze nawo so ukisa ngathi on television ukisa ngathi usenza abantu ababi wayenza abantu ababi abamanga million times yaziweza kuqala kithi wasapproach wathi ayazi uzoza nabantu basoko bhekani manje ugogo beyangekho siswa mbuzo uyasho naye ukuthi beyangekho sele mina nogogo la endlini sithu iminyango ivula ubani cha ugogo bengimsiza iminyango chomi ivulwe yimi iminyango bekabuye adaki abantu bafaka amakriva kunama-kriva kunama-tools i-storage ngizolala njani mina ngizolala kanjani okay angali usizwa ugogo eminyango ivulelani yoyi2 yayibona mhlawumbe ungangena ngoyi1 ngo2 ekseni 2:30 ekseni uvula ngale uvule la wena uyalawula why benginganuki kamnandi la endlini bekunuka ibhiya ngisho uchithi ibhiya utshwala nje wena nje maphethe ibhiya nje akekho umuntu usigora maze usigora ungicosha nje uzozenza ngcono bathi boyi2 bona baqamela wena amango uyi1 gender based violence ikhona and bayalimala ngizwile yona ukuthi ungibonile ngiphethe amabhiya ngize ngeafter tears ngiyayibona le kodwa leyo nto leyo
bengifuna ukuza ngithi ukuthi ngibona abomamkhulu nabo auntie esibaziyo ngikwazi ukuthi ngikhulume nabo but you were not present yebo ngesikhathi wena esi-right uza masekuziwa emaphathini kuphuza utshwala Why? lento bayishoyo ebe-explain ukuthi wena uyazilawula la endlini uphuza utshwala vele ngale ndlela ofuna ngayo nango-2 ekuseni uyafika ufika notshwala yimi ngitshela ukuthi ekini bakuqoshile ngoba wena bak-accept ngoba wena bayakhona yiyo leyo reason ngiyakutshela siswami ungaku-accept phela kusuka kuphi kusuka ukuthi the way wena u-acta ngakhona ngathi awuzicabangeli impilo yakho ngoba manje ma uzoba yi-lesbian bayakhawatheka la bantu lapha ngaphandle manje ma uzo-acta ngathi uyindoda usigora obvious nawe sokudobha le esigangeni ufuna kanjani usafe wena ngo-2 o'clock uqhamukaphi awukho safe next ubuze good question ma hayi awukho safe next ubuyaphi ngo-2 ekuseni hawu ngisuke ngiphumile nabangani bami sejointini mhlawumbe bathi shaye round so okay you feel unsafe outside but at the same time you come back ebusuku uyasho ukuthi umama la ukuthi no niyabulawa stats vele there sihlale sithuki wena ungathanda wona uhlala usevalweni ngomuntu omaziyo ukuthi uyozijayivela le whatever la jayiva Kodwa ngisuke silele sithukiwe ukuthi hey uphi lo muntu ngiyazi kodwa awuzicabangeli shem sisa awuzicabangeli yami le ithiwa bengimenayo so amathomo wakho Ukhuza mina nje you know kahle kahle situation nje, yakho angazi. as a lesbian Yebo. wena amathomo wakho Hamba uyavuma uyofuna ukuthi no i-counselling, already mhlawumbe you know ukuthi you're at risk uyatshontshwa anytime wena udecide ukuhamba ebusuku ubuye ebusuku uvule iminyango ukugengelele ukwenze kwakho angene ngaphe mistake alale mara ngisho uyasho ukuthi agcwala ngamakiriva le room leli agcwala ngamakiriva ikiriva eyi-1 amakriva namathulusi lapho njengoba bekwakhiwa ngapha angazi bekwenziwani ngoba angazi angikwazi ama-excuse ayikho into okwazi ukuyenza ma ungathi beka igrave uyashinga umuntu uchase iminyango ngazi ukuthi uphekele yena abuye yena la kuyakhona uphinde ummoshele izitsha siyalo nangendaba yokuphila ngumntwana ngiyavuma ufuna ukwenzani uyazi akekho umntana obuya ngo-2 ngivele angali mhlawumbe nabe they to blame but now you're at fault too Yebo. akekho umntana obuya ngo-2 ekuseni uthi amalayiti mawalayita ngaphandle next door alawuta ubani wena ungekho endlini hawu angisho vele nokushintshisana akekho umuntu oyisihonga makline mina namhlanje kusasa vele size sibambane ngezandla zishayane ukuthi manje kuze kline or umuntu asitshe ukuthi ama-viewers abukele the way wena bakudescribe ngakhona mna vele I'm not standing with anybody I want to understand both i-situation both of you guys anditsho but umuntu obukeleyo pha uyabuza uba wena ngo-2 ekuseni uthi kwabani uthi gate ivulelwa wena nango-2 ekuseni kwabani ngijive akusumjive kodwa siswami yazi lento abakhuluma ngayo kushiya umnyango ngiyayikhumbula kodwa yenzeka kayi-1 azange iphinde yenza akusinto engiyenza njalo njengoba kunuka la endlini wena kunukela wena bekunukani or kunuka ugogo bekwenzakala hey angishongo khanye ngitelele ngidala kodwa benganuka so uthi ugogo uyanuka cha ngisho bekayenza kanjani bekathi Azange ngisho kanjalo. angisho ukuthi ugogo bekanuka njengoba mara bekavula cha iminyango ngishongo kanjalo hayi vele shuthi ubosho kanjani crocodile tears hayi usile nje wena nje ngisomane nje wababiza nje la bantu angezi kodwa ngifuna Mara ngicela kusenibo niyivume. nali iroom lakho thina ukuthi siyenza nangesoloko silona into esizoyenza if wenza lento zakho so vulela i-protection order sibiza amaphoyisa ukuthi manje makenza kanje senze njani or sinibize sinike amanamba ukuthi mayacala yenza lento zakhe sinfonele Mina I would leave my numbers as much as Nindizila nditsho because of she needs counseling you also both need counseling because you lost a parent and who's to blame nithi nguya nditsho hayi so that ngeke means it didn't Bathi you yimi obulala umzali wethu ngimbulele kanjani mama? Ngimbulele kanjani listen to me ukuze admit umama wabamba i-short break like kitchen wakhona benenzani beninga-argue cha bengithi ngizama ukumchazela as umuntu omdala uchazani ukuthi abosisibambe bangekho ne ngiyavuma shabhe bangekho and Ngithola nalala i-chance room ukuthi lakhe umama kunamagriva ama-wheelbarrow ama-excuses lawa ithi ngizama ukumchazela mhlambe kuzo understand as ngoba ama-wheelbarrow awekhona lesikhathi kwakhiwa la la akunanex uwe nje ongafuni ukubuya la ekhaya wena wabulala umama wena uyazi ubona usisangena umama Uwe nje. othi wamubulala angi-understand umama le wheelbarrow zange bayikhiphe la after qeda ukwakhiwa bekazoyi-understand uye nje ongafuni leyo ukuthi ukubuya mina ngibulala umama awufuni ukubuya wena ufuna ukujayiva lena ubuya when it's convenient angisho nabe ngisacela uyi-1 Yeah. bakhiphe ama-wheelbarrow uyabhema nokubhema ngaleso sikhathi uyabhema
ngibhema ugwayi Wabani? Uyahleka ngendaba eserious wena iyakuncumisa lento emizele yona. Hayi iyabheka. Awubona ba ngokunyusa kweyami high wena uyathaya. Uyasela uyabhema uyazilawula ubuya ngo2 ekseni. Ugogo wazophethe istress umama. Wenzani ifa ukwenza everyday ukwenzela ntoni nakayiwazi Istress sandona umuntu kanje. cha kodwa ngiyekile lento bengibhema ngiyekile yazi Bobhemani sis Shuthi bangabhemi more ugwayi kuphela. It is more than that. uyamazi angena etoilet uyangena la i-hour uthi bekabhema ugwayi mara kunugwayi bekabhemani Ubhemani Thomi. Esintoni ngizonceda wena apha esintoni. Ngekazasho. Khuluma phela. Khuluma. Uthi akunuki insango xa ifika umamakho. Xa ifika usisi wakho uthi akunuki insango apha. hayi insango Akusinsango. Usola ngathi ubhemi crystalline lezinto zabo lezi. Ezinye zihlukile yamuza uthini? Uthi zihlukile uyazazi. no angisho le bottle bayifaka ematchisini le bottle lakhona balifaka ematchisini Angamboni ke mina ibhema mara mayavela la uyambona nje So ukuthi wena ubhema la ama-crystal. ukhathele lo muntu endunolaka unodlame Wakanga. ngakanga. Mara into wayiqala uyiqalile asozuthi ugangeka yi1. ngenzeka yi1 so okay kayi2 Okay, ngichazela uyabhema uyaphuza ubuya ngo2 ekseni ufuna ukuhlala kwaba. ubhalela abantu ubhalela amasimo Ngiyazi ukuthi bazoyenza yazi bamoshisa isikhathi namakhamera. Ufuna ukuhlala kwaba. Nali room lakhe la nali So mina ngikuthatha ngikuse rehab so you can come back like. nali room lakhe la ngamacriva nali room lakhe la Kwenzakalani? Ngitshele ukuthi kwenzakalani la ngoba kunalex akuna griva la umbhedo la nengubo khona igriva la Bekahlala la. bekahlala la But beka now it kunjani seems nezinto zakhe ogowazishiya kuso But yangena uyaphuma makangenile Chomi, ufika thatha ngicela uchazele mina ukuthi wazongichazela. angimazi ukuthi Uphila waye kanjani la? Akuna window moso umntana okay niyamnika le room umntana but iwindow ayikho. uyazi ukuthi wayenzani yena waliphula le window la ngapha solo siphusi sihlale silungisa ama window wagogo wavala ibonda so walipesha futhi bese kathi So wena uphula iwindow to a point where Size sivale. baze balivala. cha bokuyimistake lapho kanjalo Ama ama mistake wakhe lo wayasinyanyisa and angazi ukuthi why uletha ama camera yonke into mistake yonke into mistake so mina ngazi mele kuyenziwe Uzokhona. yabona nali room lakhe Mara ufuna uba nani zo? akahlale nali room lakhe alungisa uzokhona ukulimaintain nale room indlela yokungiqosha siswami bekuyindlela Babona yokuxosha i-chance ukuthi okay, shame. angeke size siqoshe because of a mistake umsebenzi wakho ukuthi unakekele iroom lakho Uzohlala naye wena. or mele sisuke la endlini clean la endlini buya futhi uzoklina nala umuntu nomuntu bekwentweni unjani Nkohlisa umoya mina ngiyacela. Okay, mina what I can offer umndeni it's counseling honestly speaking because I feel like at least lapho umuntu nomuntu angashare i-feelings zakhe ne and then ngicela because abantu abadala banalento ukuthi umuntu makazi express ukuthi no mina ngiyenzwa kaso umuntu sekuyijoke senimthethisa ngaleyo nto leyo angenzi example most of the time abantwana singabantwana sithi umama ndithi nibuye esikoleni ngifuna kanivasisi uthi hayi myekeni phela lo udini wena uthi kuma khansela thina simwashisa ningayenzi kanjalo izoba indaba ukuthi ngicela nihlaleni phansi nomndeni kukhulunyweni ama grudges and everything angalo mama ushonile onshile but uyawudinga umndeni wakhe udinga i-counseling ne-rehab nali room lakhe abuye azolungisa akaye kona vele ngoba nje azilungisele yena ne-room lakhe uzobuyiswa uzawubuya la endlini akanasina stress yena nje uyamondla wena thanda mina phela ngingena uyahola ngisho 350 uzayenzana ngisho siyabasakazada sonke endlini ukuthi kudliwe mangabe akafuna ukuluko grupa ngemaleke uzawulala one ne-empty stomach kulo lona lo mbhedo wakhe angeke size siyengeni manje ngithi nyephi mara mbali ngiyacela mara sisi umntana miyeke uzazitirisi yakhe lo muntu Uyajola lo ngisho. ya-actor yonke lento ayenza la izojika even though I act but the only thing she needs umndeni mani izomlahla ka wena uthi ayephi ngumntana uzothi ayephi and mali uyazilawula ngicela ungazilawuli xa uzilawula uzazi ba irent uyayibhatala uyazibhatalela noma Uzazi angayibhadalanga irent angisho kukibo kushapha akathathe leyo 350 yakhe thenga nyana nje 5 kg kaloku xa izozondla nditsho xa izozilawula xa bafuna kuzo ezibhatalela irent yakhe nditsho
So if Ukiva ufuna ngisho. ubehave uzophuma angisho maka ngabehave Yeah. nina every 3 months mina ngizoletha ilona a social worker to work out indaba yokuthi i-behavior yakhe injani since sizomthatha simse rehab and then we take Yeah. you guys kwi-counselling angisho Amanga. uthi ufuna ukuya rehab angisho uthe ubhema izinto Mina ongazazi ngisho ngisho ngcono ngiyeke ngiprove ukuthi lezi zinto angizibhemi. Awenzeni favor ntantomlonto ngizombiza mina it's not gonna be a problem ngizomcontacta amthatha amse ku-rehab nina nginithathe zomndeni sizoyenza i-counselling at the place where she's going to be at right Okay. Alright. Sabona ngaye mangabe serious. ngiyabonga ke no Sa- problem. Ngizobuya endlini ngisho sisi. Nali room lakho ngivulile. Cela ngale yawashini ongazi ukuthi uyangena uyaphuma or uyahlala or uyathutha. Sisi Okay, niwuzwile umndeni as much as kukunengi as a lot of problems but into enibhorayo it's the blaming like between each other omunye ublame ukuthi wena uyenza so omunye naye wenza so and everything but into endiyifunayo ukuthi babe come together kube right izinto ezininzi zisolveke so mina ndithatha usisi ndimse kwi-counselling awukho untatamlonto amthatha mse kwi-rehab and then we do the family counselling siva kakuhle kahle yonke lento siyisolva kanjani don't forget to like share subscribe and please guys ndicela nisipheni advice in the comments. It's not a problem. Singathanda ukuva kuni lukhulu kakhulu. So don't forget to follow us on our social media platforms and a lot of problems noma intoni enifunayo kum ndingancedisa kho ngxaki. Don't forget to follow us. From me to you, this is goodbye.